ZPM Leader Lalduhoma ZPM chu pathian le mipui zara thuneina an chan huna an thutia man rinom lawani chuan mipui ten an mani zui zelan balawa an du chuan an chwa san thayang tingam om chun an ni tia soi when Aizawl is one ZPM block in Trump pui wai me hola conference an le man puina ZPM Leader hian Tunlai hian politics sa harh tharna thleng na sa leya party rinom tur anilawa policy a jok rinom tur ani te thudik pom tu le nun pui tu an pung zel nin an soya ZPM chu pathian le mipui zara an lo sarkar ve huna po pathian le mipui ma a an thutia ma an rinom lawani chuan min chwa san le donia tingam om chun party an ni ti soin party dangte chuan an policy lam an soi to lawa party rinom an in zirtir thinin a soi Lalduhoma chuan kong dik lawa mipui hrai tu te zui hi mi dik lo ni na zo kani te mipui ten an hriat thar zela tol ti soya mipui te mule hriat vek to angin Congress le MNF te ro rel dan chu kalphung luya heti ang kalphung ZPM chuan tha ti velo wangin thla kan duwa kalphung thar an zuar mek tia soi ZPM working president puke sap dang apoi in tun thla to pa Lunglei Municipal Council in Tharna nei tura ZPM in candidate an nei chaberti Lunglei mipui ten an soi de ovek ni na soya hian king pui te poin an pom pui viau ni an hriat thua soi Aizawl is one ZPM block president Puji Vullura kai hruain khoma hian an party som thar te chu Lalduhoma alom lut ngalani